angai nom le don mange mipui au oi lo ngai thaliangu kapu chi bai le mizo te hi rig hlut nei nam kan lo ni kil reng reng asar hula in kan bo huka kan soi sup sup thin CBI ko lu te kha adai hlen le tamai mai em ni hong zali somli po bo ru ka dai le ta video li ka ta wanga model pon po chuangam lo kha mipui ma a aron in the thil le ngam ta bong ko na silaya mi kap tu te kha engtin nge aom zel tak achunga engro rial na nge lek ko ani akapa kha engtin nge aom tak kan ngai ven zui lo ang hle mai tun chum kan ti ti tamber dampa bial by election po hi anin thlang zonga tu po lo ting se an bial in man son pha em ma son na azuan in azuang nge aom lem lo ti lam zung ngai ven pui lovin a re vele mayang chu obi phai kyang te in zain chi bai ve kule e khai nimin lam em ni o kachiang talo engki maral te YouTube channel a khan Congress le MNF sarkar la ya thil thleng mipui hriat lo tura an ngai chu CAG in an ron phor chuak ti alo lang le tatlat mai lo ngai thave ma te u ZPM sarkar hian an mani manifesto po boipui thalhei thelo khopin sarkar kal ta thi ki nok boipui ngai nen an boina in topin tai ani don lo ani hi sarkar ma salei ba healthcare bill ba te electric bill ba te sarkar na thok GB fund pek thelo le pension paisa pek thelo zong zong deu thon clear teu to bok an puk rul du lo rul thelo te soi du si lovin ZPM paisa puk rul ngal zel nen te khan khai khinin an han tlang au ve chiam kha ni ya mipui te hi kan a reng bik to si lova tu zong nge ti dik lo chu kan khreng si ya tun thatop lam ani kachiang talo hian MNF party chuan Mizoram sarkarin FCAA adopt dulo na le su le turan nornan ni somhi pakua October sang ni somhi panga kong an zodo nia hriat ani ya he chawthu parona kong zo hi huai hotmol sela phei khok nuai ral thak thlengin zo te se Mizoram shaltu te kha an tiem ni kha he FCAA adopa wanga Mizoram shaltu ti tu te nge Kolkata a Mizoram House shaltu MNF ti tu hi tamang le ama pudoma chief minister ngein keini ZPM sarkar hian kanram ta na thil thalo tur chu kan du big lo kanram ta na thatura kan ngai chu kan relin kan ti veang chu relpui kan ngai lo ati kha tin ama bok khan hau chunga ngei khan he thil hi kan han manganga alo thata lo ani po in asu le theitu chu keimani bok kan ni ati kha vai to phot chu bi chiang ma salova hlau thin khan FCAA po hi an hlau le to ani hi vai hlau thin ni si khan vai party an zom loi bok si nam party in ti te hian mu le mal an nei hlol lo ani hi el clear vela to editor Zoram Mipui Au Aw kapu I channel hi ni ten kalo chang reng thina angai nom mai ni lovin ramtan a hluin kalo hre thin mitin hian ngai tha se an fin pha in kan ramtan na thatur te thlengin an fin pha nge yang le dampa bial by election lom tura ka ngai dan kan sei ve teang keini chimtui district lammi te hi opposition a omfo thin kan ni ya autonomous district council in thlan kan nei thina village council in thlan kan nei ya MP le MLA in thlan kan nei thin bok chu wangin election hi kan mel hriatin kan chen chilin kan tuipui hle thin by election a phei hi chuan opposition ni kan du lo bur ani bermai tu te mole rul moi channelin dampa bial an tlona te kalo en ve a ka mu china MNF mi le san tam hmel hle bial nu fual ni sin opposition bial ni an duang hle mai party ruichil hi ramma sonna dal tu ani an felo kha mak lo ti hle mai ngopui chunga thingtlon thapui pui man thelawai chuan atuai deu le koi deu po arina te vokina te kan mangtang kai jok te hi an felo nin ka hria chu wangin ZPM candidate kha lo vote hlom mai se
an district khan ma son zo kang ti ka han thil dua ke ni in thlang thang hian thandan tur hi kan hre chianga opposition bial ni le ruling bial ni innom hlei zia hi kan hre chiang te mai nia opposition biala development da ani lowa na ala tu kan nei lowa min bial tu fan don noi za ni vel na thona na sim kwal te ba ka om theilo ti te lo hre ve se an bial le khotlang changkan ve an du chuan thum vela tan ZPM candidate kha lo vote se a MLA fan ba ka thil tam tak an constituency a hailu sakdon ti lo hrete se tuna tan hi chuan ngochunga thingtlon thatak vek ang mai opposition candidate te kha ka lo ngai mai an pathum khan put chwa thei huna put chwa zok ni sela tuna an put chwa vai chuan an re thei pha hle ang le election commission in election huna puang ta a lo mol viau hlom to su se thua intiam hi tha a tia ti hi kanram mo zo ka ni e from Chimkun Longtlai Zoram Mipui Au Aw hi angai nom satlia ni lova a thuken hi ramta na poimo em hlomani kan soivele du chu a toy zong in article 371G kan ti fo hi ani Mizorama sarkar siam to tu te khan kum somthum panga lai kanram hi an sui sare thei em maya mipui kan fingin kan ril ru chung ril hwai sen ve sia tun huna hian ro ril tu te kan thlang dang lam ngam ani ti hi sui thar fo nga elom tuna kan chief minister po hian tram khat kan han hmang veanga kan thalo chuan min thlang zel lo mayang chu ti hi hwai sen na dik chu ni phot mai tuna an ma chop me gringot po hi kum thum kan man ral meu chuan apui thamdon khopin alang ale lama chuan ZPM sarkar thang dong lu tuk tur le an thil thati hi ngai ngam lovin party then khat hian boina cho chua ti chua nop an tumem ni o ti na thlir the kanram boya khan ram hnuai mi te hi lo la hong lo sela independent hi kan hmutuang em ti hi ka zona ni ya a chan na chu a teu lo lu tuk ti hi ani ringot article 371G a hung kan ni chuan thamwang phot mayang Burma sarkar zom lovin India hi voi ni ngot kan zom to a voi khat na hi India independent line ani ya voi ni na hi sangkha zakwa somriat paruka nget takin kanin barlut no na ni khamole du tok le report mayang ram thlir tuwa pu editor le mipui awo chungkwa te chibai le vekule ole tun tum chu karil ruwa riak le theihil theilo thil kha naw chopui vele te rengang mutura ka du hian mulem lo ma se mipui awo chungkwa ten min hriat pui chuan ka tot lu tu khi ka in bun thol theima na le kan sarkar chaktak an sarkar nuwa an inform nu thakhat vel khan government middle school nei lo chuan computer le printer an nei lo awangin bial tu chi minister zaom tak ni bok hna ziak ngein an dila apek mai theilo awangin an dil non chen mai ni ome headmaster in a soidan chuan ziak ngein voili lai an dil to nin an soya ma se vo in thleng hian ala pe theita chuang lo nin thu ka dong bial tu chi minister ni bok tan chuan chu tiang pek chu thil har salu tu ka ni hmel lo te lul nen MLA fana tang point apek theiba ka kong dang point ape thei ti chu van tlang khriat ani ya tun thlenga ala pe theilo hi sum om lo wanga ni chuan a hriat thiam theya ma se chu ti ni lova angai poimo lo hrim hrim wanga ni ro chuan thil mak tak ani nge yang he school hian lekha thon chua po kudzia ka an thon chua thin thu an soya tin question po mun danga an print tir thin thu an soibok computer le printer chu nei sela staff te point chu tiang na chu an tho thiam vek thu ka dong bok chu wangin an bial tu chi minister zom tak ni bok hian he abial chunga government middle school nei lo te hi an mamo computer le printer hi lo pe thei ram se kawati ve chu tiang tur chuan kan chi minister zom tak po hi ka dil pui ani e he thil hi amimal thil deuh kan ti po ni mana ma se chungkwa ten min lo hrethiam ram teu an bial tu ti mual pho tumna ni lovin dil puina ni zok ti min lo hriat sak ram teu khai
he until deal hi pe kan ni hun chuan ngoi bo pui mai lovin lom thu soina te po karonaw chopui le nge yang chu mole nei lo papakhat Dampa Mipui Au Aw hian puthang te a hi MLA tan an du berti public opinion poll an tilanga an du chana po athil lo ti to le an ha lo tho to ate fakin MLA boral ta purin tlonga hmalak na chun zom te ni bera puthang te an be se na ti hlo ting thei tu MLA tur chu ZPM candidate pusai lo bazo khi ani ti zukhra thiam mi lo hloma mole ruling le opposition in thauzia hi an lo laman phamia lo Dampa bial hi an van lo cha mem ngai vele MLA fan chewa in develop ve tok hi an thalhel ve nianga kumthum zet chung hian be sei nei ve si MLA khoro taknen chop hian be sei bo thakin sarkar ding la hian a hrek cher hle thei ti te hi an ngai to phamia lo ni nge yanga har fim na hun nan la neya anin en le ta ni chuan an be siang pe thei tu dik tak MLA an nei ma na Dampa mipuite u harmol te u khwain tlai ma hian bai ring dika pu editor chi baile ni khat thlasom sang ni som ni panga khan fridge zorna dora fridge leitumin ka kala amana hiam ve em ka tia GST in ahwam ve lawalo tia adikem le thil khria chian ka va du em a khria te khan han sui chiang se ava thawm ve boyapa mizo te rui riau le ariawa min siam tu chu politics hi avani chiang vele kan baibula mani aya midang thazo karwa turphei chu hlatta kan ni ZPM in politics a pathian ram thentir turin man lameka a hlo tin chin phei chu ka hrelo ariero moi thot in thandon bora party tin kan abual reng mai hi chu a boi thak MNFO po FCAA sang hi somni pathum animele ho te ne na lungrual taka an pass rem tilovin rem tiloti huna an ngoi tham na han chin por le a norna te an lan tir hial do ni nan rel nge in thandon boruak han siam nan thatura an ngai ni nge yang engpo ni se in thanlai bor vela kan che du dan le kan chong kam man du dan en hi chuan politics a pathian ram thlentir hi chu kan la hlat thlot thil thleng theilo chu ni ka ring lova tuna kan party ho hruai tu te ril ru le ngai to na hi chuan a hlat lam zel hi kan tui pui zo kin ka mu RK sanga pu editor Zoram Mipui Au Aw ama sain chi baile political party tele party ri chil ho thei to pin anin beya thuin na tak takin anin vom chor thina ma se ni sari thasom sang ni som ni panga thole zana chanchin thara an thu puan ka ngai tha a chuta tang chuan eng party ama insiak lu lo eng political party ma ri chil lo hian zona ka nei tlat mai e ka zona hi MNF party te hna zona ni e pakhat na enga tinge MNF party hian FCAA hi andu lo ani chuan session nei la ya pa sani don khan MNF MLA te khan andu lo zelan tir nan speaker in rem ti lo inom chuan rem ti lo ti ru le ti lai khan MNF MLA te khan rem ti lo an ti tak si lo a chuan ZPM sarkarin FCAA pass an rot na chu an pompui ti na ni mai lom ni panhina FCAA pass kha MNF party hian an du lo tak tak ani chuan enga tinge pass ani don khan an MLA te khan house chho san tura an ti mai lo pathumna enga tinge house a FCAA du lo thu sei lo te khan ni som ni pakwa thasom sang ni som ni panga a FCAA pass du lo na ni an tum le tak si liking le lama or duma le lama or senan ti kha anwang tamai om ve palina NGO then khatin FCAA pass an du lo thu an tlang au puita ka wang hian MNF party hian ZPM sarkar an pass puita kha an du lo der le tina ni theim pangana
Mipui laka ming that lak tum nan le Zoram Mipui laka mai phi fai nan house chunga an pas pui ta kha an du loader level tina ni theyem parukna MNF ten Assembly House a an pas pui nge house pon lama du lo na lan tir an tum thu an sei le tamai hi principal an nei lo wang ani theyem Sylvia pu editor khonge kan a vele pop mai tiang he I channel hi a hlu ka ba tiem kanram ring tu dik tak te u I harmol te angu o kanram politics a hian kanram ring tu te hi kut faile thinlung thiang hlimin ilu zelangu he Mizoram lo hi Mizo Christian te hian ram kan nei lo kanram le nam cheto tak tung ding tur le siam thale tur hian ring tu dik tak thinlung sertan dik tak te kan na mo ni kanram nei chun pathian min pek he Mizoram nge hian mangai tu dik tak te hi aw in min aw to ni hi he ram nei tu te nge hi rok chedu tu a kan chang rei tok ta e chu wangin thinlung sertan te u lalpan min pe kanram nei chun hi nei turil rudik tak poin manita ani ti khechiang taka kan har dual dual hun ta kumsom thum ai rei ma thinlung sertan lo le kut fai lo le thinlung bol hlo te le nei turil ru pungai lo ten min lo en kol to na wang hian electric kan nei lova kong tha kan nei lova thil tha reng reng nei lo le manin to del theina to tura po in to del lovin tun thlengin kan lawm pha ni hi sarkar kumchiara po India dan chuan kumsom pariat atin to chuan puitlinga ansiar to thina ningaya keini ring turamin ti jok si hi engkan ti nge ni state kan ni atang po in kumsomli kan thlingdon to chu ti khopa kumtam kan ni to chungpo a engpo ti do ni la engkonga po midang tanpuina dila kuddo kan ngai reng te hi za na chang khria in I har chuak do mol te angu fu ke kim nei lo piang so lang maya engma ti theilova midang tanpuina ngai reng tu ni te hi za na chang khri khopin I har chuak mol to te angu o kanra hi chan tla kala ome mimal takpon kanram mipui hi han thlirila eng sarkar na thok an hlo phu lova hausa thur thur te sarkar na sa engpo thokse hausak thur thur na turam lo zia te MLA minister thleng point thlirila an hlo atang ringota hausak thur thur na turam lo zia khichiang tu chu ram leilung fa te nge hi kan ni lom ni ate ber VC ni thlenga kan hanin chu to mai thin te hi thil za thla ka ni ti po kan ngai to phato lo ani chu wangin thinlung sertan lo mi ten ram le nam an ti chia zo ral vek ma hian thinlung sertan kut fai le thinlung thiang hlim te kan ram le nam chan tur hian I har molangu o kan ram lalpa zon chwa ram en kol tur hian thiam na sanga ngai hran lo ania thinlung sertan kut fai le thinlung thiang hlim te tluka poimo le tha anom lo ania thiam na sang te po ram le nam en kol tur chuan thinlung sertan kut fai le thinlung thiang hlim thawan poimo chu ti ani lo chuan ram le nam tan an hnok thukin an hnok zau mai mai ni soitura tam thin si du tok le photango ram vei tu mam te pi channel nei tu pa le thlir tu zong zong chibai ve kule Dampa bial in thlan that tur chungchang hi han soi vele ka duwa ka ngai dan ka sei don ani maya in ngai dan so son tumna ni love kan politician ten chongkam na lang reng tak an ron cher chwa chu kho en hnuai in thlan ti hi ani ya aom zia chu sarkar na siam tu om to hnuwa in thlan that ti na ni berang chu general election hi chu sarkar tu hriat ma in thlan ani ka ngai dana chuan in thlan that na aom chuan engemaw bi ka thlengemaw opposition candidate kan thlan thlina wanga sarkar na adang lam dor don ani lo chuan sarkar lai thlopa an candidate thlan thlin mai hi bial tan po lukhong om sok nge yang ti bial mipuite po in rin thiam hi a fin thlak ti hriat tur sarkar om to hnuwa in thlan that ngai na hmuna sarkar lai candidate thlau tha a ep tu candidate thlang tling tu bial chu sarkar lai party tan chuan
ep tu bial dang a in an huat thala zok nge yang tirin tur chu wangin sarkar poin an longai saktok lo deuh ani poin an hriat thiam omin ka hria ep tu bial dang ero chu hriat sa lovati an ni miaw wangin thiam lo na an nei lo a chabi ko tu le thil ti thei zok an lo thlang tling du lo ani chuan sarkara engbei seinama neitum lo nga lo se an ti fuin karing a chunga kan soita kang khian dampa bial mipuiten ruling in thlan tin lo chuan opposition bial nak nen khai khin chi ni don lova in bial tan thil ti alo har sa deu ni po in tor ram atul don ani puthang te ya in lo thlang tling ani chuan puthang te a khan a MLA fan ba ka state sarkar atang ni lovin central lama tanga eng scheme ki memo po chwa saka tiam cheu kha in lo ring mai niang chu tiang bei sei tur alom talawani po in bial tu pa asian lo in khol nga to hne na pur in lo chomai niang chu elin ralte angai nomin aba thalom takem ole khati chin kha voin tlai ta na kan ngai thak thei chu alo ni le ta der mai thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi le thuron tho zel turin clear tu le ngai thatu te kan in som non le ni sela atop nan puheta changte thu kho chang ilo ngai thlengu hemi the Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt du lo na kong zon nei don ta ni ingai dani ka khachak ka se chu tu na hian dal tu to hin chang ka du ve lo mi ZPM sarkar no hian national importance strategic importance security concern hi project arong kal zu tanga ZPM sarkar no kalani chuan ZPM sarkar ning thanga 28 an le phanga ti khupurok wanga andoni pesung kadem ngotang party ay ramle nam kan da turnioi mo khop mai ko khan ay pathian bon da turni chu ban ka se chu ramle nam an mangaya ramle na tan thatura an ngai tak thani chuan in soi fi se ka cloud tur ka kala thiam lo ni chu ka phur jok tuna po supreme court kan kalme ang tentia supreme court amhan maning kal ngo thilo prima facie case kom tan hemi hi adigni hi or se hi dik ki tur khomen supreme court jon exam nga e lo tu gentleman mi zo to ngai lo tu le ta se rule antianga se tu she si lo chuan ka thiam